pa 200 metrov oddaljenosti, nekje tukaj zaenkrat ocenjujemo, da nas sovražnik ne bi slišal. Še en posnetek. 150 do 200 metrov stran od potencialne tarče. Alfa naprej! Alfa. Bravo, Ruj! Krije, pej bravo naprej. Ok, bravo, gremo naprej! Alfa krije! Bravo, dol! Alfa naprej! Minuta. Ruj, levo! Vidimo imate avto. Bravo! Trč ga, no. Ej, tam si mi! Bravo! Zdaj! Stači! Ej, naprej! Ej, stav, pet levo! Ruje! Ruje, pet! Roko ti ni zavode. Ej, potegni ga ven! Gremo hitreje! Ajde, Ruje.